1. decembra 1977. godine osnovan je kanal za decu pod imenom Nickelodeon. Kako je vreme prolazilo, kanal je vrlo brzo rastao, obezbeđujući deci uzrasta do 17 godina kvalitetan sadržaj u cilju njihove zabave. Vrlo često, kako su godine prolazile, Nickelodeon je svojim kvalitetom zasluženo dobivao priznanja poput Emmy nagrade za svoje originalne serije ili Annie nagrade za kvalitet same animacije. I uporedo dobivanjem zasluženih priznanja, sama televizija je svoj vrhunac imala pre oko 15 godina. Bio je to kanal sa jako kvalitetnim animiranim sadržajem poput Avatara, Poslednji vladar vazduha, koji u svojim prvim sezonama bio zaista zanimljiv za gledanje. Također, Nickelodeon imao serija poput iCarly, Big Time Rush, Victorious itd. Svaka serija imala svoju priču, radnju koja je bila praćena humorom koji nije bio naporan za slušati. Iako je nekad bilo cringe scena, svaka epizoda je imala svoju priču i nije bilo epizoda koja je bukvalno pravljena samo da stvori novac, već je imala dušu kada je pogledaš u celini. Serijali poput iCarly, Victorious, Big Time Rush, Sammy Cat i drugi, kada ih uporediš, ne kopiraju jedni druge, već svojom originalnošću pokazuju Nickelodeonov pravi potencijal i sposobnost da naprave nešto. Te zbog toga svaka serija je gotivna na svoj način. Big Time Rush, moja lično omiljena Nickelodeonova serija, je bila puna avanture, zabave, poente i uvek je u glavnom fokusu bila muzika koja je glavna tema serije. Likovi, iako nisu stvoreni da ih shvatiš nešto krajnje ozbiljno, jer je ovo ipak dečija serija, opet su uspjeli da odrade svoj posao i da samu seriju shvatiš kao lepo složenu priču. Svaka epizoda imala neki svoj šarm, pesme su bile stvarno odlične. Ostale su mi u glavi i dalje posle ko zna koliko godina. Romansa između likova je bilo u umerenoj količini i nije se osjećao taj cringe u vazduhu kada posmetaš tadašnju Nickelodeonovu romansu. I zaista, kao neko ko je bio Nickelodeonov fan, jer mi je ultra bila sranje tada, mogu reći se zaista moglo primetiti da su pravile epizode zarad kvaliteta. I ovo ne možete samo vidjeti u Big Time Rushu, već u Victoriousu, iCarlyu i tako dalje. I u svakoj njih je važilo isto što sam rekao malo pre. Također, ono što je Nickelodeon tada radio odlično, jeste obrađivanje nekih ozbiljnih tema kroz šalu i kroz neke čudne likove. Naprimjer, vrlo često ste u Victoriousu mogli da primetite da profesor Sikovic prikazuje neke realne teme kroz šalu i dosta čudnih primjera. Ali, upravo, ovo je nešto što je davalo ocenu više ovakvim serijama. I pored zaista izvanrednih serija koji ostaju u dugom i lepom sećanju, ne mogu a ne reći nešto o crtačima na ovom kanalu. Avatari, Korra i Aang su primjer kako se deči crtani može odraditi na ozbiljan način, a da pritom bude namenjen deci. Avatar Aang, kao moji drugi omiljeni crtani sa Nickelodeona i crtani koji sam pogledao jedno 324.352 put, minimum mogu reći da sam ga vrlo dobro upamtio. I ono što se zaista moglo donekle i primetiti jeste da kvalitet samog kanala i ono što je ovaj kanal dizao u nebesa, to jeste u taj svetski mainstream, jeste ovaj crtani koji je bukvalno postao to. Jednostavno, kako i ne bi, izvanredna priča o dečaku koji poslednji preostali vladar vazduhom, nacija vatre koja je napala čitav svijet i likovi koji daju dušu serijalu. Također, ovaj crtani je urađen u anime fazonu, ali nekako, baš zbog toga je to bio dosta na ukusu, ako me razumeš. Karakterizacija likova kroz realno balansiranu priču ide od početka pa do kraja, koji je apsolutni pik Nickelodeona. Kako se Aang završio, ostavio je pitanje na koje nikada nećeš dobiti odgovor, sem ako ne pratiš kanal Glupi Cundere. Posle Aanga pojavila se i Korra, koja je, iskreno po meni, lošije odrađena za razliku od Aanga, ali opet dovoljno dobra da je možeš nazvati solidnim serijalom. Iako je bilo problema pri lošoj animaciji, pacingu, plot armoru, dosta priče nam je otkriveno, ali ujedno i nije. No, ovo je tema za zaseban video. Od kako se Korra završila, Nickelodeon je presudno da pravi sadržaj vezan za Avatara i po meni je tada sigurno krenulo da pada u kvalitetu. Ne samo zbog Avatara, već je cela televizija krenula da propada polako, ali sigurno. To se jasno moglo vidjeti u narednim serijalima koji su izlazili. Istina je da su izbacivali dosta serijala koji su zaista obećavali, ali problem gdje je nastao? Verovatno u Nickelodeonovoj publici i uopšte javnosti. Kako se svet krenuo menjati, promovisajući drugačije stvari u odnosu kakve su pre bile. Publiku je krenulo da zanima nešto totalno skroz drugo. Vidjevši da decu nažalost ne zanimaju onakve serije, počeli su praviti neki svoj fazon i neke svoje serije koji nikada neće dobiti svoj kršten kraj ili bukvalno neće dobiti svoj kraj i koji su katastrofa u svakom obliku. Likovi su blago rečeno retardirani. Epizode nemaju smisla i sve nekako već viđeno. Humor je previše isforsiran sa lažnim smehom u pozadini koji se uopšte ne uklapa sa trenutnom radnjom. Također, ne preterujem kada kažem da bukvalno imam osjećaj da su eksperimentisali na svakoj mogućoj seriji i crto nam samo da izvuku koji dolar više. Na primjer, kroz par serija objasnit ću ovo što sam rekao. Uzmimo za primjer Misterija porodice Hunter.
Ima zaista zanimljivu i unikatnu priču, glumci, tema serije, atmosfera, zaista mnogo dobro urađeno. Čitava prva sezona je predobra. Druga sezona, kao nastavak prve, sa malo drugačijim likovima je slično odrađena, ali nastaje problem kada su uvidjeli da mogu da izmuzu tako i poslednji cent iz publike, tako što će pretvoriti seriju u neku misteriju i dramu koji nema kraja. Ljudi su jednostavno to uvidjeli i vrlo brzo su batalili serijal, te ga Nickelodeon na neki način dropovo. Sličnu sudbinu je doživio meni mnogo drag Henry Opasnost, koji je zaista bio opušten za gledanje, bukvalno jedinstven na svoj način, sa harizmatičnim epizodama. Vremenom, kako je Henry stario, Nickelodeon je krenuo da ubacuje filere koji nemaju veze sa glavnom pričom i epizode su postale monotone. I jednostavno, kada je broj gledalaca vremenom opao, odlučili su, hvala Bogu, da završe seriju neiskreno, ne tako cool način, ali bilo je razumljivo da uradi jednom tako nešto. I sve bi bilo lepo da, na primjer, pogodite šta, ne naprave jebeni nastavak u vidu Kidara Opasnost. To je, ljudi moji, toliko umobolni nastavak da sam radije htio gledati kineske karakonđele koliko je loše. Epizode nemaju smisla i ne mogu da se uporede tipa sa starim serijalima. Jednostavno, Nickelodeon je svojim tako reći eksperimentisanjem upropastio većinu serijala. Kako crtanih, mamu vam jebem, tako i serija. A Ninja Kornjače vam ne oprašam za vijek i vijekova. Amin. Zaista je nevjerovatno da kanal koji imao ogroman utjecaj na samu decu propadne ovolikom brzinom zbog svoje pohlepnosti. Nekadašnje serije su opet krenuli da puštaju, verovatno u cilju da povrate old school gledaoce u neka lepša vremena. Da li će Nickelodeon propasti načisto? Male šanse su za to, jer ipak ovo nije mali kanal. Pokušat će na sve načine da današnjim generaciji približe starije serijale, nove probaju da poboljšaju, ali plašim se da je za to kasno. Ja lično više ne pratim Nickelodeon, u jednu ruku zato što imam 17 godina, a u drugu zato što nemaju šta meni da ponude kao gledalcu. Sa svojih trenutno 17 godina i kad budem imao 37, uvijek ću moći da pogledam po koju epizodu Avatara, Ninja Kornjači, Big Time Rusha, Victoriousa, neke Nickelodeonove filmove i neće mi biti glupo. Detinjstvo sam proveo gledajući ovaj kanal i ne želim ni jednu minutu gledajući ga jer mi je obeležio lep deo detinjstva. Znam da sam mogao reći dosta toga za još mnogo serijala, ali suštinu sam rekao kroz sam video. Ako ste stigli do ovdje, verovatno vam se svidio video, jer meni ova tema jeste. Želim čuti vaše iskreno mišljenje u komentarima, također usput me zaprati na TikToku kako bi proširio ovaj community od Srbije do Tokija. Hvala na podršci, a mi se čujemo u nekom narednom videu. Pozdrav! Hvala svima koji su gledali videa, hvala i ostavite like i subscribe.